Feliz sábado munasqa kuyamasi. Kunandiat ukuychasanchis kay chunka p'unchay mañakuyta, chantapis chunka phañis ayunuta. Maypitaq noqanchis tarirqanchis aska yachayta, aska atiyta Diospaq qillqasqanpi. Kunandia invitanchis tukuy familiares ninchikta, maychus kasan kay programa de cierre sapa iglesianchikman. Chaywan kunandia qallarispa kasun, maychus niwanchik hatun seguro sapa ninchikpi. Devoción matutina cuentawanchik, imaynata runas mask'angu hatun seguruta kawsayninkupaq. Tukuy munanchik munasqa kuyamasi, wiñay kawsayta apanata kay pachapi. Chaypaqtaq Dios presentawanchik hatun seguruta, mana aska qolqi gastanata. Chaypaq invitayki kicharinata, kay libro de Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 ninkay hinata. Achayraygu, mana pipis Diospa munakuyninmantat agawasunmanchu, ni wañuy, ni kawsay, ni ángeles, ni kuraqkuna, nitaq ati niyuqkunapis, ni kaypi kaq, ni hamuq kaqpis, ni pataman kaq, ni ukhu pataman kaqpis, nitaq ima uwaq ruwasqa kaqpis, agawasunmanchu, chay Diospaq munakuyninmanta. Mayqinchus Cristo Jesús Señor ninchik kasan chaymanta. Ari munasqa kuyamasi, Apóstol Pablo kaypi nisawanchik imaynata, pichus Dioskunata munakuqkunata, pichus haych'aq chay chunka mandamientos ninta, mana nipit agawayatismunmanchu Dios ninchik tatamanta. Chay seguridadwan chay kawsana tiyan noqanchik, sapa día noqanchik huchallikusanchik, pero kunan Dios ninchik tata nisuyki, mana nipi laduyachisunmanchu laduymanta, porque qan kayki waway, porque qan kayki munasqa aswan qori munakuyni. Ari munasqa kuyamasi, ima kusikuywan kunandia noqanchik, haych'anachik tiyan kayta sonqonchik ukhupi. Chay Diospaq promesan kunandia, ama nima kunandia t'aqasuykichu Diospaq munakuyninmanta. Bendiciones.